Poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Zdrav grad, zdravog duha. Naša današnja gošća je Nikolina Duper, glavna medicinska sestra Ustanove Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala lijepo što ste me pozvali opet. Nije prvi put da se družimo i da ste prvi put gošća naše emisije. Od prije nekih godinu dana do danas sigurno se puno toga promijenilo. Razgovarali smo u doba pandemije koja je bila uzrokovana COVID-19. Evo, nekako ukratko situacija u ovih godinu dana, kako je prošla? Dobro smo prošli ovu godinu. Dobro prolazimo i ovu sezonu. Što smo priželjkivali puno turista, to nam se i dogodilo. Imali smo 7. i 8. mjesec puno posla i dalje imamo. Ali imamo dosta i korone, tako da smo tu kombinaciju nismo priželjkivali, ali evo smo je nekako dobili ove godine i baš smo imali posla sa strancima, što 2 godine nismo imali, i posla s koronom koja je napala i strance i naše ljude. Dobro, situacija je sad sigurno puno drugačija, ali opreza nikad ne fali. Uvijek se treba pridržavati, pogotovo vi, vjerujem, unutar zdravstvene ustanove i nekih određenih mjera. Svakako, pridržavamo se, samo evo, izgleda da ipak nakon 2 godine pandemije puno ljudi se i procijepilo, puno ljudi i prebolilo, neki sve skupa i po nekoliko puta, tako da je nekako više protrčala preko nas ovo ljeto. Nije zatrpala zdravstveni sustav kao što se to događalo u zadnje 2 godine u nekoliko navrata, tako da evo, što se tiče korone, tu je, živa je, dobra je, ali evo, dobro se borimo s njome za sad. Nadam se da ćemo tako i u jesen ući isto benigno, lagano, da se to neće pogoršavati. Još jedna turistička sezona je nekako u tijeku. Kako je vama prošlo? Rekli ste da ste ove godine imali dosta turista. Jesmo. Nekako se turistička sezona, onako predsezona nam je počela lagano. Međutim, 7. mjesec pogotovo i 8. evo i sad još uvijek baš imamo velikoga posla na hitnoj. Dosta ljudi dolazi, baš stranaca. Tako da evo, nekako smo se vratili, nismo baš uhvatili ono, svi se nekako volimo sjetiti te 2019. kad smo popadali s noga u svačemu, tako da u principu ove godine je dosta posla, baš ova 2 mjeseca i osjeti se to jako. Eto, što nam je i drago. Koji su to, možda s kakvim problemima se javljaju i naši sugrađani, ili evo turisti? Pa nekako ti problemi vam se pretaču, imate onako periodično nekakve situacije zbog kojih dolaze, zbog kojih se javljaju, a najviše su vam to nekakve poteškoće probavnog sustava, povraćanje, dijareje, vjerojatno zbog kojekakvih, sad rečem, trovanja hranom, ne znam, ali sigurno konzumiranja svakakvih namirnica. To nekako vole turiste, te dijagnoze. Stranci uglavnom su nam povišena temperatura, dijareja, povraćanje, a i naravno traume koje kakve vrste. Mislim, mi smo brdoviti, stjenoviti, kameniti, nema. Jednostavno, ljudi valjda nisu naučili hodati po ovakvom terenu, tako da često s turistima imamo svakakvih problema. Prije ste znali imati problema i u prometu, što se tiče samog prijevoza. Teško vam je bilo nekad možda doći od jedne do druge lokacije. Kako je sada stanje ove godine? Stanje je i ove godine identično kao i onih lijepih godina. Mislim, gužve su tu, nema greške. Teško je proći na bicikletu, a kamoli sa našim autima, ali evo, moram vas zahvalim moje šofere kako se oni provuču. To evo, bi trebalo njih pitati, ali definitivno dolazimo na mjesta. Sad, doduše, sad ne možemo doći u vremenskom roku, baš zbog tih situacija u prometu, pogotovo kad je to stari grad, pogotovo kad je to negdje na Babinom Kuku. Znate, teško je to ipak. Svi znamo kad se uputimo negdje s autom što znači proći preko Vojnovića, preko mosta pa izaći na Ilinu Glavicu na magistralu.
To je točno jedna avantura na kraju ispadne. Sve bi nešto prošlo lijevo, desno, na kraju u stvari ništa ne dobiješ. Jedno 45 lijepih minuta. Znam ja po meni jer ja idem u tom smjeru. Ali vama je vrijeme sve u poslu. Jes. Što prije dođete, prije ćete pružiti i pomoć. Nama je vrijeme u poslu jako bitno, međutim, evo, ipak još uvijek ljudi reagiraju na zvuk sirene, na svjetlosne signale, na to žuto auto. Izmiču se ljudi, izmiču se stranci, pa evo nekako malo ovaj, malo onaj pa se prođe. Što se tiče vremena, moramo biti realni. Znači, ne možemo se teleportirati i nacrtati u svakom momentu, na svakom mjestu. Ljudi moraju znati da se do tu mora doći. Tako da često je taj problem kod naših ljudi i kad se nešto dogodi da bome vrijeme sporije teče, čini se nikad, ali međutim često i ne vjeruju kad im ja rečem koliki je vremenski rok trebalo za doći s jedne točke na drugu, misle da ih lažem. Ali nije, zaista, naši dolaze što prije, ali moramo shvatiti da treba vrijeme, za sve treba doći. Nemamo helikopter, nismo još toliko uznapredovali. Kad bude, to bi bilo lijepo, ali evo, dokle to još nemamo, ljudi moraju shvatiti da se mora s točke A do točke B, dok se dođe, ipak neko vrijeme mora proći. Koliko timova sad radi? Mi smo uvijek sa 2 tima u Dubrovniku. Znači 2 tima su T1, znači imaju liječnika, tehničara i vozača. Pokrivamo veliki prostor od Župe, Mokošice, grada, čak nekad i dalje kad moramo pomoći, ali evo za sad se s tim daje malo je, međutim zato oni rade non stop, znači ne ulaze u ispostavu. Ulaze samo kad treba napuniti auto s lijekovima jer smo se ono drugo potrošilo. Kad treba uzeti neku drugu opremu, zamijeniti tako. Rekli ste da vam isto fali, još bi sigurno dobro došao neki dodatni tim, bar za ovo dubrovačko područje, no prekrivate samo ovaj dio, cijelu županiju. Što se tiče Zavoda za hitnu, mi smo županijska hitna, znači mi pokrivamo sve od Lastova do Prevlake. To je naš dio ovih otoka Korčula, Mljet, Pelješac, pa dolina Neretve, pa sve skupa vamo preko Dubrovnika do Konavala. Taj cijeli je dio naš. Imamo svugdje što punktove dežurstva, što punktove pripravnosti. Mučimo se sa liječnicima, fali nam liječnika na tim punktovima, pa pokrivamo s tehničarima i tako. Svakako se mučimo, pa šaljemo timove 30-40 km dalje. Preko telefona radimo nekakvu trijažu otprilike je li potreban doktor, nije potreban doktor. U slučaju da treba nekad liječnik, kad šaljemo vozača i tehničara, šaljemo onda tim T1, to je sa liječnikom u susret k njima. Svakakve su to nekakve kombinacije. Trudimo se da se taj dio nekako ne osjeti previše, jer bi to bilo idealno da baš svugdje imamo doktora, tehničara, vozača, auto. Mislim, to bi onda bio jedan sustav koji nema, ja mislim, ni puno bogatije države od nas. Koje područje vam je možda najteže za pokriti? Evo, rekli ste da pokrivate i Lastovo otoke. Da. Kakva je tamo situacija? Pa na Lastovu imate liječnika sad momentalno ove godine. Gledajte, svugdje je problem pokrit 3 mjeseca ljetna. To zato što jednostavno toliko puno dolazi turista, stranaca, naših ljudi koji dolaze i onda imate taj nekako moment kad zbog velikog broja ljudi događa se i više nekakvih situacija. Pa evo nekako se, ne znam nija kako vam to je nekad i čarolija i magija, nekad kako mi to sve uspijemo pokriti. Međutim, imamo i cijelu godinu sad ovaj helikopter koji nam puno pomogne. To je samo ljeti, ili? Cijelu godinu. Cijelu godinu nam je helikopter. S obzirom da mi imamo puno lijepih dana, malo dana taj helikopter i ne leti. Tako da u stvari se dosta pomažemo s njime, pogotovo po otocima, pogotovo Mljet, Korčula, Pelješac. Nekako nam je taj Pelješac dugačak, sela su raštrkana, nije svugdje naseljen.
velik je i onda imate to nekako, kako ste pitali, koji dio, nekako bi na Pelješac se baš bazirala. Imate u Orebiću tim T1 sa liječnikom, u Janjini imate tim T2, to znači imate tehničara i vozača. I onda dalje, tek u Stonu imate tim pripravnosti. Znači nemate dežurstvo, nego pripravnost gdje liječnik iz doma dolazi na naš poziv. Tako da je taj Pelješac tako nekako, nam je nekako cijeli... On nam je najteži, zato što ne živi puno ljudi, ali je puno sela raštrkanih i onda kad se nešto događa uvijek je neđe tamo daleko, uvijek je tim, nekako uvijek bude da je Orebić u gradu ili nisu tu, pa to su onda tako nekakve peripetije. Budu baš preko tega Pelješca, eto nekako. A je li radite na tome možda da bi upravo pojačali, osnažili, primili nove članove unutar nekog određenog tima? Evo, liječnike ili medicinske sestre, vozača ili imate dovoljno? Vozača imamo dovoljno, uglavnom, kako bih vam rekla. Uvijek je neko ili na godišnjem ili na bolovanju. Neke stvari se događaju, ode neko u penziju pa se neko vrati. Svakako tih tehničara i vozača donekle imamo dovoljno. Međutim, liječnika nam fali. Taj imamo problem unutar hitne službe. Općenito je to veliki problem na razini Hrvatske. Doduše, vjerojatno je u Zagrebu lakše popuniti timove, Splitu, Rijeci. To su veliki centri, tamo gravitira puno više ljudi i nekako ni ne žele ti mladi liječnici ni dolaziti u ruralne sredine ako nisu odavde i tako. Iako i naši ljudi osadaju u Zagrebu, tako da ispada ako da mi nemamo pametnih i mladih i školovanih. U stvari su nam ostali u metropoli ili nekom drugom gradu ili pošli, nažalost, vanka. I tega ima dosta. Što mislite, koji bi to bio ključ što bi privukao, evo, sutra možda nekog mladog liječnika, liječnicu upravo na ovo područje? Pa općenito, nekako je to uvijek ono isto. Ljudima bi trebalo prvo dati, znači, plaću nekakvu dobru. Plaću da vi možete živjeti u Dubrovniku. Mi koji živimo sve znamo, je li sad uopće kako sve to izgledaju, sve te cijene od stanova do svega ostaloga. To bi nekako plaća bila. Drugo, nekakav smještaj, ne smještaj, nego nekakav stambeni prostor koji bi neko mogao kupiti, a da to nije 3.000-4.000-5 tisuća eura kvadrat. Znači da opet nešto da se dijeli nekakve kamatne stope, ali to je sad opet pričam neku priču koja je na razini cijele ove države naše. Tako da bilo bi ljudi, ne bi ljudi hodili vanka sigurno kad bi ovdje dobili nekakve dobre uvjete. Zadovoljni ste sa svojim timovima ovdje u gradu. Koliko već dugo surađujete s njima i radite? Na hitnoj? Da. Ja sam na hitnoj od 2007. godine. Došla sam još kad je to bilo u sklopu Doma zdravlja i 2011. kad smo se pozdravili sa Domom zdravlja i ljubili se i rastali se u dobrim odnosima. Eto, nekako sam ostala glavna sestra i do dana današnjega taj dio radim. Znam uglavnom sve što se tiče ljudi i posla. Kako bih rekla, zadovoljna sam sa ljudima, puno smo pošli naprijed. Puno se doduše i uložilo u hitnu. Što se tiče i opreme, vjerovatno? I opreme, i ljudi, i tečajeva, i auta. Doduše, nikad ulaganje ne može prestati. Malo smo se stvarno s ovom koronom 2 godine mučili u smislu da smo mi radimo posao gdje nema zarade. Znači, mi još nismo nikad napravili cjenik koliko nečija glava košta, kako bi rekla, nema tega. Znači, mi smo potrošači i nama svega tega puno treba. Sve što god imamo u hitnoj, sve se može slomiti, razbiti, potrošiti, zato što radimo posao gdje grubo se nekad radi, u svakakvim uvjetima se radi, pa sva naša oprema kratkog je daha. Tako da, a sve košta, sve je jako skupo. Tako da to ulaganje je beskonačno. Znači, koliko god da pitamo, malo pitamo i te 2 godine kad nismo ništa ni od turizma zaradili, dosta nas je unazadilo u smislu da jednostavno nam fali nam
puno stvari sa starima radimo, krpimo i tako, nego evo, dobro smo. Još dobro sve to i funkcionira. Dobar tim, imam puno što je dobro, što naši muški Balkanci u sva što se razumiju pa sva što znaju i popraviti. Ali to je sve dobra volja i nekakav dobar tim da mi to ipak nekakve još uvijek stvari možemo iskoristiti iz nečega što bi možda trebalo baciti. Što je ono što bi vam možda prvo trebalo ovako nekako iz iskustva, iz prakse? Pa znate što, prvo bi nam trebalo nas obnoviti. Znači naša zgrada hitne medicinske službe u Dubrovniku je u katastrofalnom stanju. Znači sad ne pričamo o nikakvom luksuzu, znači pričamo samo o temu da jednostavno je tako stara, u stvari ona nije tako ni stara, nego ja bih se usudila možda reći, iako možda neko reći glupa ženska uopće što priča o temu, nije izgrađena kako treba, nije adekvatna možda za naše potrebe. Međutim, ona je cijela prokišnjava. Gore je ravna ploča, tako mi sad s prvim kišama plivamo. Puno puta smo pokušavali je sanirati, sanirana je, međutim sa prvom kišom to sve ode. Tako da u principu taj dio nam je prijeko potreban, a i vidi se kada dođete pred hitnu da je to stvarno naspram svih naših bilo kakvih službi u koju god dođete. Ja razumijem da privatne firme imaju puno bolje uvjete, da su državne firme nisu baš u tako dobroj poziciji, ali recimo da je katastrofa kad pogledate bolnicu, Zavod za javno zdravstvo, onda se okrenete prema hitnoj koja izgleda kao da je rat jučer zaustavljen. To su nekakve čude stvari tamo, ne znam, jednostavno je sve tako je, ostarilo je odjedanput. Eto, ko da je u ove dvije korone još i to nekako se natakarilo, tako da smo jadni do daske. A što se tiče opreme? Što se tiče opreme, s opremom se još mučimo, ali okej je opremu i dobijemo. Dijagnostika, s obzirom da ste vi često i nekako prvo mjesto kad neko treba pomoć na koje dođe. Što se tiče te opreme, ta oprema nam je dobra. Znači, mislite na ove naše medicinske aparate, mi to redovno servisiramo, to nam je u redu. Ja sam samo htjela se nekako na samu zgradu referirati. Ona je u jednom groznom stanju. Baš onako jednom, baš što bi rekli, zgrada za rušenje. Nadam se da ćete onda dobiti neke adekvatne. Pa ja se nadam. Je li bilo nešto možda nekad, evo ako znate vi možda, u planu ili... Jes, u planu je obnova naše zgrade, što je super. Jer jednostavno mislim da mi ne možemo više onako funkcionirati. Ne treba je cijelu, kako bi ja rekla, jednostavno trebalo bi naći gdje su te njezine falinke, neke stvari riješiti. Taj krov nesretni da više ne curi, jer mi što god dole uredimo, sve lijepo pituramo, uredimo, donesemo, onda kad padne kiša, to nam se sve slije dole, onda to da bome bude nikako. Da, to onda bude katastrofa. Kada govorimo o hitnom prijemu, onda imamo tu i Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, imamo hitni prijem u općoj bolnici Dubrovnik. Često puta vas ljudi znaju sve pomiješati. Pa evo čisto onako da u kratkim crtama obrazložite vaš dio, možda i razliku od ostalih. Pa uglavnom nas ljudi često miješaju. Mi smo znači primarni dio, primarna zdravstvena zaštita, znači hitna pomoć i mi smo izvanbolnička hitna pomoć. Često, htjela sam ovo reći pa da sad ne zaboravim, ljudi kad dođu zvone na vrata i ne javi se niko, nego iziđe gospar ili gospođa s telefona i reče nema timova, pođite gore ako vam je hitno, ako nije sjednite tu, pričekajte, a ljudi to ne shvaćaju. Znači kako vi nemate liječnika? Mi ga nemamo, mi imamo 2 tima. Kad je neko unutra, kad timovi nisu na terenu, taj neko primi pacijenta. Međutim, ako su na terenu, a ovo ljeto su, hvala Bogu, stalno bili na terenu, a smo imali taj jedan problem s ljudima često. Zašto nemate doktora i tako, nekako ona pitanja. Znači, mi smo dole i mi smo vezani na teren
Znači, naš se posao svodi na terenski rad. To bolnica ne može. Ne možete vi zvati u bolnicu pa da neko iz bolnice iziđe na Vojnovića, na prometnu nesreću ili da vidi nekoga kome možda sad imao infarkt pa će doći kardiolog na put. Tega nema. Znači, mi smo ta služba koja pacijente obiđe, koja pacijente pregleda na terenu, koja i pokupi na kraju, uzme sa sobom i odvede u bolnicu ili dovedemo nama, zavisi što je, zavisi je li potrebna bolnica. Tu smo mi razlika, a oni su, znači, hitna bolnička. Oni su unutra vas dočekaju. Taj dio je u stvari vrlo smo slični, ali su oni pri bolnici i oni gore imaju puno više. Oni su obnovljeni prije nekoliko. Oni su zaista i oni rade i previše. To bi isto trebalo nekako spriječiti ljude da dolaze na hitni bolnički prijem zato što su zaključili da im je to najlakše da bi riješili nekakve svoje zdravstvene probleme. Evo, imate li neki savjet, na primjer, evo, možete navesti neki primjer? Imam, kako ne, pa to čujete okolo svuđe, da ljudi pričaju da se ide naručiti kod specijaliste pa dobije termin, što isto nije u redu za godinu dana, onda idu na hitni bolnički prijem. Onda rečete da, sad ne smijem ni reći što, jer će me napast da izdavam, pa će onda svi naletiti. Ne, šalim se. Jednostavno, znači ja i vi sad bi se lijepo mogli uputiti na hitni prijem i ja da rečem, evo, tu me zabolilo, a vi da rečete tu me zabolilo i mi dvije ćemo biti pregledane od glave do pete. I da uporno kad oni nama reču da to nije ništa, da ja uporno govorim mene to sve jače boli. I onda me pregledaju, prvo vas primi mlada ekipa, mladi liječnici, a onda ako ne mogu oni riješiti problem ili trebaju savjet starije službe, silazi vam specijaliste. To naši ljudi znaju. Onda tu ulazi ultrazvuk, ulazi magnet, ulazi CT i tako dok oni vas obrade sve što ste vi zamislili, vama taj problem već i prođe. I tad vama više nije ništa. I tako da je hitni bolnički prijem jako nesretna organizacija što se tiče ljudi unutra, jer to nije normalno više, što jednostavno ne znam kad se to ljudima u glavi okrenulo, da više doma niko ne zna popiti jednu tabletu, da se ako nešto boli da se popije jedan brufen, a ako ima febre da se popije jedan lupocet. Ako te nešto boli, sjedi malo, vidi što će se dogoditi. Mahom mladi ljudi, svi zamišljaju, ne znam, nija nekakve bolesti teške, svi zamišljaju nekakve... Što mislite, evo, po vašem mišljenju, koji je uzrok tome? Pa evo ne znam što bih vam rekla, što se tu dogodilo među ljudima, što smo više uznapredovali tehnološki, što smo pošli naprijed kao društvo, emancipirali se, da ne pričamo o školama koje ljudi završavaju, mi smo postali u nekim stvarima potpuno, ne znam kako bi to ni objasnila, smeteni. Zaista ljudi više ništa ne znaju sami iz nekakvog straha da će se dogoditi ne znam što. Evo, nekako. I ne znam kako se nekome da hodat po bolnici, kako se da hodat ljudima po doktorima. Jer mislim, ako nešto boli, pa popi nešto doma. Često ljudi dođu na hitnu, bol strašna u leđima, mladi ljudi. Što ste popili, ništa, nisam se htio s ničim trovat, došao sam u vas. Ne znate, evo, i što god da vi rečete na to, vi ste neprijatelj broj 1. Jer vi ne razumijete njegovu situaciju. Evo. Mislite li da možda danas i internet, rekli ste, i mediji, tehnologija, da se nekako zapravo da su informacije više dostupne i da ljudi često puta možda iz neke znatiželje krenu, kako se kaže, pod navike googleti i onda tražiti zapravo informacije i onda naiđu na ne znam kakve i onda da se prepadu u tom nekom procesu, postavljaju sami nekad dijagnoze.
Pa svakako se postavljaju svakakve dijagnoze, zato što vi kad ubacite 3-4 simptoma u Google, ono izbaci sve bolesti ovega svijeta. Mislim, znači vi možete imati od svega do svega, od obične upale zuba do ne znam nije kakvih egzotičnih bolesti. Jer mislim svaka bolest nekako ide sa nekakvom boli, sa temperaturom, jeli? To su nekakvi simptomi opći, ali ne znam odakle ljudima toliko mašte da je sve nekakva strašna neizlječiva bolest. Znate, mislim, ja ne kažem ljudi koji su bolesni i kojima treba pomoć. A najčešće, da, to je super, to je odlično, što ljudi znači sa infarktima često došetaju sami k nama. Jer mu se ne da zafrkavati, jer mu je glupo. Sad dolazi što njega tu nešto malo steže, pa teško diše. Pa mu što bi on sad dolazio na hitnu i po doktorima i sad se zafrkavao 2, 3, 5 ura trošio u bolnici. I onda na kraju u stvari ti budu najozbiljniji pacijenti, najugroženiji. Čak 90% ljudi koji dođe na hitnu nije im, ali ništa. Znači sa 2 možda brufena, eventualno 3, da su taj dan malo legli, odmorili, sve bi se bilo riješilo do uveče. Znači sve je problem. Ali isto ne treba ni sve, naravno što ste rekli, i tako gledati. Kad ima čovjek neki problem i kad je nešto učestalo, naravno da će vas zazvati, da će kontaktirati svog liječnika i objasniti simptome. Da, svakako. Ne, nisam ni mislila da je sve, ali vam hoću reći 90% ljudi koji dođu na hitnu ne da nisu hitni, nego jednostavno nisu niti trebali doći. Sa nekakvom kućnom apotekom gdje su sve prije stare babe su imale one male nekakve kutice. Doduše nije ni bilo nego Andol, aspirin, Plivadon. Ja sjećam, to je bila i to je mirisalo na lijekove nekako. I to se čuvalo i to je bilo to. Mislim, kamilice, brdo čaja i to domaće i sve se s time liječilo. Ne kažem ni da je to možda bilo u redu, ali evo svi smo evo preživjeli smo. Ja sam od iste generacije. Isti gdje smo se liječili s kamilicom, gdje su nas babe čuvale i nisu imale vremena se one s nama baviti. Što god da je bilo, bio je čar od kamilice. To se liječilo od gripe, bolova u stomku, bolova u ruci. Sve je bila, za sve je išao čaj od kamilice i Andul. Je li vam se čini da danas i dosta upravo mlađe populacije dolaze evo i kod vas na hitni prijem nego što je to možda bilo prije? Je li se tu možda i pacijenti, što se kada govorimo o nekoj starosnoj dobi, išta promijenilo? Pa svi mlađi, evo su, u stvari nas mlađi najviše i zovu i mlađi najviše paničare i mlađi u stvari ne znaju ništa. Mislim, sad možda se glupo izražavam, sad glupo, ne znaju ništa. Jednostavno ljudi ne znaju više, evo što sam rekla, ne znaju popiti tabletu. Oni ne znaju da postoji. Ja znaju, ali ne, evo, ne znam, treba ih valjda doktor im treba reći ako nešto boli, prvo popi tabletu. Neće se ništa dogoditi tako. A popi još jednu, pa popi još jednu. Pa ako sad stvarno vidiš da ta bol samo ide nagore, pa onda nekakav savjet, doći, vidjeti. Javiti se, na primjer, svome liječniku u opće prakse, to svi zaboravljaju. Jednostavno, nekako, to je onaj dio gdje su vrata hitnog prijema otvorena i sve se rješava unutar bolnice. To nam je najskuplje jer gledajte, mladi liječnici se bave, odnosno cijela služba se bavi stalno sa nekakvim minornim dijagnozama koje bi se, ali vi morate pacijenta pregledati. To je ono što sam vam rekla. Vi dođete i vas mora neko pogledati jer je takav postupak. Postupci i postoje da se stvari ne... Tako je. To ljudi znaju. Da, jer postupci i postoji da ne bi došlo do nekakvih pogrešaka. Znači da se zna što svima ide i onda naravno ljudi to tako dolaze, ovi se jadni bave sa takim ludostima, što bi se usudila reći. I onda se često, ljudi su umorni i premoreni jer to su 24 sata radiš i stalno ti imaš posla s nečim što je toliko suludo nekad da se onda nekad potkrade greška. Jednostavno iz nekog razloga. Neko i ne želi ići, on bi se pogledao samo malo pa da pojede doma. Ti najčešće su ljudi kojima jest nešto.
Oni koji dođu pa im je ipak još, onako još, oni ipak još ne bi u bolnicu, a osjećaju da bi trebali. Spominjete da često putovani kolege znaju biti i umorni, premoreno zapravo da se jave nakon toliko. Kako su vam dežurstva? Kako dežurate? Mi vam radimo malo drugačije. Naše smjene su od 12 sati, znači radimo 12 sati, pa je 24 sata znači dnevna služba, 24 sata slobodno, 12 noćno, a 48 slobodni. Međutim, s obzirom da je ovo ljeto bilo dugačko, da je bilo toplo, da se svašta ljudima dogodi, razbole se, nekome treba za nešto, nekome... Svašta se uglavnom ljudima događa kad se svašta nešto počne događati i mutiti, onda se počne i nama svašta događati, tako da se često ljudi rade i po 24 sata. I kako uspijevate onda sve to nekako spojiti? Pa ja mislim da su oni najsretniji kad prođe 24 sata kad idu doma. Onda nekako čovjek je sretan kad završi sa svojom smjenom, ide doma, pa sad neko ide se okupat, neko ide spavat. Kako kome prilike dopuštaju, neko koji sam može si dozvoliti spavanje i kupanje, neko koga djeca čekaju i familija, taj mora na brzinu se regenerirati i uputiti. Tako da evo, onda već opet cijeli, nije to sad si ti slobodan jedan dan, idemo dalje onda opet. Tako da nije to vam nije lak posao. Svi koji izaberu raditi u zdravstvu, općenito sad pričamo svima, to je jedan težak posao, radite sa ljudima. Često sa bolesnim ljudima, često sa umišljenim bolesnicima, svega tu ima i najgore je što smo svakome krivi. Je li vam se čini da u zadnje vrijeme da vam se to, kad kažete da smo krivi, da vam se znaju nekad koji u svakom poslu, rekli ste malo prije, dogodi se nekad i pogreška? Da, dogodi se greške, svakako se nekakvi previdi, nekakvi dogodi se. Da, i onda smo, i nažalost, onda zbog jedne greške ne valja cijeli sustav. To ne volim i to me uvijek žalosti, zato što se ne vidi koliko ljudi rade. Padaju s noga da bi sve bilo u redu, jer mi radimo sa osjetljivim skupinama, ljudima kad je nešto, vi to ne možete, ja sad što ovo pričam, ljudi ne shvaćaju, vjerojatno će misliti što ona ludo govori, ali to je jednostavno tako. Kad vi im fisate u glavi da je vama nešto teško, je tu sad izbijati ideje. Onda ljudi svakako misle da imaju pravo na sve, i derat se, i zahtijevati, jer oni plaćaju zdravstveno, jer plaćaju dopunsko. Kao da smo mi tamo, ne znam, ko da je to, u sustavu nije jedan čovjek. Zdravstveni sustav je vrlo kompleksan. Od samog onoga momenta kad dođete do medicinskih sestara, tehničara, kasnije svih službi koji rade u bolnici, sve to moraju ljudi shvatiti da svi rade. I da bi se došlo do nekakve dijagnoze, svi ti procesi moraju se zatvoriti i posložiti, da bi to došlo do nekakve realizacije. I tako non stop. I tako smo mi nekako uvijek krivi. Ono što sam malo prije rekla, naši stari, evo, nekako u našem gradu vidim da ima strašno puno populacije, jako starije, znači preko čak i 90 godina, što je lijepo. Mislim, baš je to onako vrlo iznenađujuće, ali neka se iznenadimo koja su to godišta ljudi. Recimo da imamo jako puno mina skrbi kao hitna pomoć ljudi preko 85 godina, što u principu ne bi trebalo biti naš posao. Mi s njima ne bi trebali imati, osim ako se nešto hitno događa. Tako da ljudi i ne shvaćaju da je, ja vjerujem da je neko nekome, djedo, baba i svakako je ne bi da neko umre, ali u jednom momentu ipak dođe do toga čina. Čovjek umre na kraju, niko nije ostao zasjemena, tako da neće niti ljudi. Onda imamo velikih problema sa ljudima visoke životne dobi, znači koji jednostavno trebaju jednu njegu, trebaju jednu konkretnu terapiju za svoje tegobe i trebaju dostojanstveno na kraju živjeti taj zadnji dio i na kraju dostojanstveno i umrijeti. Onda tu imamo velikih problema jer nekako često spadnu baš na našu službu, na hitnu pomoć, jer im je stalno nešto, ko što i jest, ko što i mi mora biti nešto. Nije to ko u filmovima zatvoriti oči i umrijeti i reći svima što si imao za reći. Zadnje svakome ostaviti nekakvu poruku. Jednostavno su to muke kad dođe do zadnjih tijeh
kad dođe do toga da neko treba umrijeti. Nije to lako. Tako da, evo, nekako taj dio, tu se mučimo mi kao služba, jer to nije u stvari naše obilaziti ljude po kućama, po domovima. Stalno to radimo. Iscrpljujuće je obilaziti, zato što to nije nešto što hitna pomoć treba rješavati. To postoje službe prije nas koje bi trebali rješavati, ali evo, tako nekako. Hoću reći te neke naše probleme. I onda kad nam ljudi reču, ali evo da još nešto učinimo, a što ako se nešto dogodi i tako, a mislim što bi se trebalo dogoditi? Nekako dolazimo na sami kraj tega života. Ne može se ništa drugo, dalje nema. Mislim, kad dođemo u kraj, to je to. Rekli ste postoji neke službe prije vas koje bi se trebali, pa evo možda svi oni koji nas sad gledaju putem malih ekrana, slušaju vas. Tako je, kako ne. To su znači liječnici opće medicine koji sigurno ti ljudi imaju. Samo evo, je li rodbina često kaže da ne znaju koji im je doktor opće prakse, pa onda znaju, pa radi ujutro, pa radi popodne, pa hoće doći, pa neće doći, pa... Mislim, sad ovako kad ovo pričam ispada kao da ja sad nešto pljuvam, nemam razloga i mi imamo krasnih liječnika opće prakse. Sa njihovim pacijentima mi nemamo nikakve veze. Ali nažalost imamo i velikih problema. Hvala vam puno, sada ćemo napraviti jedan kratki predah, onda se vraćamo našem razgovoru. Dragi gledatelji, ostanite uz program Dubrovačke televizije, brzo smo opet zajedno. Poštovani gledatelji, još uvijek pratite emisiju Zdrav grad zdravog duha. Mi nastavljamo naš razgovor s Nikolinom Duper, glavnom medicinskom sestrom Ustanove Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije. U uvodnom dijelu smo se malo i dotaknula vaše ustanove. Spomenuli smo i probleme s kojima se susrećete negdje pri kraju emisije, nedostatku možda radne snage u smislu liječnika, medicinskih sestara, vjerojatno i tehničara. Uvijek bi voljeli svi nekako da je i više samih timova. Pri kraju smo zapravo nekako završili emisiju s problema s kojima se svakodnevno susrećete, pa evo čisto možda da napravimo jedan kratki rezime prije nego nastavimo naš razgovor. Problemi njih nikad stvarno i ne fali, pogotovo u našoj struci. A za nekakvi konkretni, nama bi recimo super bilo kad bi imali nekakav tim koji bi bio s nama unutra, znači koji bi bio unutar ambulante, kad neko dođe da to ne bude timovi su na terenu, nego da bude znači medicinska sestra i doktor, barem medicinska sestra, da neko ko može primiti te pacijente, to bi nam bilo super. To je opet dodatno zapošljavanje, to je opet nešto što opet nije samo na odluci zavoda, ravnatelja nas, mi možemo reći što nam fali, a sad znate kako to. Napiši mi mail, pa ćemo razmotriti. Tako da u principu kad bi nam obnovili zgradu, kad bi nove opreme dobili, svega to bi bilo divno, onda bi to bila utopija. Ali evo nekakvih stvari, sigurna sam da bi mogli sa malim sitnicama popraviti situaciju, evo ko što je ovo. Znači da imamo stacioniranog doktora i medicinsku sestru, eventualno i vozača koji bi recimo bili u dežurstvu da uskoče ako ustreba za nekakvu intervenciju. To bi nam baš ovako, pogotovo u ovih 5-6 mjeseci sezone, negdje od Uskrsa do 1.10. to bi nam bilo odlično, možda i 15.10. Taj dio bi nas recimo u mnogome pomogao rasteretiti službu što se tiče posla stranaca, naših ljudi i tako. Pred vratima nam je rujan. Evo kako ovaj mjesec prošlo, je li malo sve skupa stalo što se tiče sezone turističke? Pa i nije što se nas tiče. Što se nas tiče nije, puno je još ljudi kroz grad. Malo se vidi na putu da je malo to već lakše, ali što se tiče samoga posla našega, ne, u nas je sve još uvijek radi se ko da je 1.8.
Rekli smo zapravo da svi oni koji dođu kod vas, da vi imate i svoje određene timove, raspodijeljeni ste diljem županije, imate i helikopter cijelu godinu, je li tako? Cijelu godinu. Koliko često se on koristi? Jako često, jako često. Znate što, helikopter nam odlično dođe za prevest pacijente sa udaljenih područja. Što se tiče Dubrovnika, od Stona do Konavala mi ga ne koristimo, relativno smo blizu. To sve možemo pokriti sa zemaljskim timovima, ali otoci Korčula, Mljet, Lastovo, kako ne, dapače, to je... Mislim da ne bi bilo helikoptera, pogotovo u ljetnim mjesecima, mi timove unutar baza uopće ne bi imali. Oni bi stalno bili u vožnji. Dakle, to bi bio jedan strašni problem. Jer gledajte, sve, kako bi rekla, neke stvari i nisu hitne, ali moraju doći do bolnice. Recimo kad neko padne i slomi je kuk. To uglavnom se događa u starijoj životnoj dobi, nažalost. Sad ne gori to, nije to sad nešto što treba doći unutar 1 ure, da dođe u bolnicu, takav pacijent. Međutim, on je na Korčuli, a kako će doći? Mislim, treba ga nekako dovesti, svejedno ga treba dovesti. I onda nam tako helikopter uvelike spašava situaciju. Nekad je, nažalost, samo sanitetski prijevoz helikopterski, ali da tega nema, uopće ne mogu zamisliti kako bi to izgledalo. Znači da oni nemaju helikopter. Rekli ste, pokrivate cijelu županiju, postoje neka područja, u prvom dijelu ste rekli gdje bi htjeli zapravo i da se taj dio, pogotovo kada govorimo o liječnicima, nekako malo pojača. A evo, nadam se da će možda vam i sad ili do kraja ove godine ili za sljedeću možda i neko doći malo i pojačati sam tim. Pa mi se isto nadamo, iako nekako hitna služba vam leži na medicinskim sestrama i tehničarima. To su ljudi koji uglavnom od početka radnog vijeka do penzije rade unutar službe. Liječnici su mladi, njima je to prva stanica, odrade godinu, dvije i idu dalje, idu na specijalizaciju. I to je sasvim normalno i prirodno i to tako ide. Rijetko ko se zadrži i ostane na hitnoj. I to nam isto otežava nekako posao, jer vi stalno imate nekoga koji je novi i stalno nekoga imate kome morate stalno pokazivati, učiti ga i tako. To su pametni ljudi, mladi koji dođu sa fakulteta, nisu, ali mi smo stalno u nekakvom procesu. Tako da u principu nekako gledamo da hitna na razini Hrvatske danas sutra bude pokrivena onako kako su to učinili evropske zemlje, znači s tehničari i vozač na terenu, liječnici u bolnici. Znači na onom famoznom hitnom prijemu da budu liječnici, a na terenu, na vanbolničkoj hitnoj, odnosno u hitnoj pomoći primarnoj, da budu tehničari i vozači, odnosno 2 tehničara, jedan da bude vozač. I prema tome se ide i mislim da je to izvanredna ideja koju treba što prije provesti. Naravno, onda bi se sve to moralo mijenjati i kompetencije medicinskih sestara. Znači, ja kao medicinska sestra, meni bi neko morao dati na papiru da ja mogu sve odraditi koji liječnik. Taj dio malo se tu još nismo dogovorili, ali nekako mislim da će to čak i prije nego što se nadamo ići. I to je jedna super ideja jer mi zaista imamo vrhunske tehničare, ljudi koji rade godinama i rade stalno isti posao, sposobni su za odrađivati naše terene. Takvi timovi si kod vas u Dubrovniku? Mi ih imamo na 2 mjesta i odlično funkcioniraju. To su vrhunski ljudi. Tako da u principu to bi nam i smanjilo trošak. Smanjilo bi nam trošak tih liječnika, njihovih plaća. Oni bi prešli u bolnicu, što bi njima sigurno više odgovaralo da su u bolnici. Tako da nekako ta vizija je dobra i drago mi je da se ide prema tome i podržavam da to što prije dođe, da se ljude obuči. Jer to, na primjer, mi smo to gledali u Sloveniji prije 10 godina. Imamo jednog prijatelja koji radi na hitnoj pa smo bili gore. I funkcionira savršeno takav sustav. Jedino što oni imaju motoristu tehničara.
Znači, ko što su ova sad naša policija na motorima. Pa ne znam zašto ne bi i mi to mogli imati. Pogotovo recimo za vrijeme... Za vrijeme sezone. Znači, nama bi motor i tehničar na motoru bio odlično. Znači, da dođe, on za sekundu ide. Oni vam to imaju, znači on je prvi taj koji se odazove. On dođe prvi na teren, za njim dolazi auto, tehničar i vozač. Dakle, to su 3 čovjeka na terenu, isto kao što su u timovima našim. U slučaju da zaista da je potreban liječnik, zbog kojeg nekad bude i više ljudi uključeno u nekakav postupak. Zavisi vjerojatno od situacije. Tako, zavisi od situacije. Doktor sa hitnog prijema sa svojim tehničarom imaju pick-upa koji je parkiran, koji je pun opreme. Znači nije to čak ni vozilo hitne pomoći, nego pick-up koji ima osnovne stvari. I oni dolete, pomognu, oni se vraćaju na hitni prijem, ovi dalje pacijenta dovode u bolnicu za njima. Tako da neke stvari ne trebamo ni izmišljati, možemo malo prepisati. Nije to nikad loše bilo. Pogotovo ako nešto funkcionira i ako se uspostavilo kao nešto dobro. Jesi, mislim da prema tome idemo. Mi nekako imamo dobiti brzo i ove medicinske brodove, brze glisere. To je u postupku, to je isto dobra stvar, pogotovo nama koji smo na moru, puno otoka, otočića, puno turista koji svuđe nađu te špilje, te nekakve stijene. Oni sve to znaju bolje nego naši ljudi, tako da to bi bilo super. I kad nam to dođe... To je planu za ovu godinu? Pa i nije baš za ovu, ali mislim do kraja sljedeće godine vrlo brzo to sve ide. Sve te žurne službe funkcioniraju dobro. Sa vatrogasima, s policijom surađujete dobro? Jako dobro surađujemo, pogotovo sa vatrogascima, tako da mi zaista, u stvari, voljela bi da ljudi naši vide da mi idemo unaprijed. Znači, bez obzira što se svašta piše, kriv ovaj, kriv onaj, kriv sustav, kriv HDZ, kriv ovaj ili onaj, htjela bih reći da smo mi svi dio tega sustava i da ljudi zaista rade, bez obzira je li to HDZ ili SDP, mi radimo naš posao. I dobro ga radimo i gradi se taj sustav da bude što bolji. I da malo ljudi imaju malo povjerenja u nos i da nam malo daju podrške da vas da nismo krivi. Neke stvari su stvarno nerješive. Ali mi ih nismo zakomplicirali. Jednostavno, to je život. Što mislite kad kažete to da imaju malo više povjerenja? Čini vam se da su ljudi možda izgubili povjerenje u zdravstveni sustav? Pa... Ne znam kako me rekla, je li to sad povjerenje u zdravstveni sustav ili povjerenje u hitnu službu. Svakako nekako vidim da je dosta tih negativnih komentara iz ničega. Ja razumijem da ne može niko gledat našim očima. Svi vide, ne znam, vozilo hitne pomoći kad pokupe marendu. Uzeli su marendu. A da što bi sad trebali? Ljudi rade po 24 sata. Ako su pokupili marendu 5 minuta, mislim, niko radi toga, nikome se ništa nije dogodilo. 100 puta pođu u butigu, mi ih pošaljemo na intervenciju, butiga ostane, sve tamo čeka. I to je tako, taka je služba. Tako da često ljudi nas vide na nekim mjestima i odmah je to nešto, ne znam, loše. I žao mi je da se to dogodilo jer mi radimo za ove ljude. I radimo dobar posao. Nego ja, nažalost, ne smijem izlaziti sa nikakvim i ne bi ni izlazila jer je ludo govoriti. Ali toliko stvari pozitivnih učinimo, toliko ljudima pomognemo, ali uvijek se čuje onih par negativnih komentara jer evo, ili nismo došli na vrijeme, ili nismo znali ništa, znali su najviše zna onaj koji gledao, mi nismo znali ništa. Tako nekakve, onda se samo slažu te priče, nekakve loše. A nije u stvari u redu i nije fair. Jer ljudi rade posao, strašno rade. I to jednostavno, žao mi je da se to... Ja bih voljela nekad kameru staviti, da vi vidite kako mi radimo strašni posao i onda vam neko reče ne radu ništa. Ali dobro, u svemu tome i ja vjerujem da bude onih i lijepih dana. Ma bude, kako ne bude. Sigurno kada ste i vi zadovoljni. Što vas najviše usreće na poslu?
Pa znate što, nas mali stvari čine sretnika. Neko reče hvala, hvala vam, baš ste mi to, odlično ste mi to odradili, pomogli ste mi puno. Jer nekad nekome možete samo reći neku rečenicu, uputiti ga na prava vrata. To je sasvim dovoljno neka čovjeku. Reći, pa što zoveš tu, daj zovi tu. Ili dođi ođe, što ideš tamo. Kako bi rekla, nekmo li ovo što pomognemo ljudima. Ma kako ne bude, da bome. Ja sam pričam o nekom, možda sam se uputila u neku negativnu, možda vremena ovog u svijetu. U stvari je često sad, baš ovaj mjesec, pa možda i zato sam slušala kako smo svakakvi i ovaki i inaki, pa me to žalosti uvijek zato što nije mi jasno. Ljudi se muče i rade i onda, eto, ipak ispadne. A bude svega, evo, možda ako nekad budemo i oštriji, nekad svašta i reče čovjek, ali opet smo svi ljudi na kraju krvavi ispod kože. Nije lako. Dolaziš iz doma sa svim svojim problemima. Nekad i nisi dobre volje tamo. Da, i treba se vratiti doma, ali dođeš, eto tako, svadio si se jutros odmah na izlazu, svratao si i onda te neko dočeka sa nekim glupim pitanjem koji je tako banalan nama, ali možda njemu nije. Onda ispadne, evo, rekao mi je, uvrijedio me, ovo, ono, a u stvari nije poanta tega da smo htjeli nekoga uvrijediti ili nešto. Jednostavno smo ljudi, nismo roboti. Evo, bilo bi dobro nekad kad bi robot stao s one strane, pa ne znam, i on bi se zapalio, i on bi prodimio. Eto. Koja bi bila vaša poruka svim gledateljima i vašim djelatnicima, kolegama? Mojim kolegama stvarno, evo, želim zahvaliti za ovo ljeto. Bilo nam je naporno svima skupa. Puno se radilo, puno su išli u prekovremene sate. Imali smo kojekakvih situacija na hitno između nas, bolesti, lomova, svakakvih. Tako da oni koji nisu bili, drugi su za njih radili i hvala pogotovo toj ekipi koja dana nije predahnula ovo ljeto, nego sam ih još poduplavala. Njima se najviše zahvaljujem. Mojim vozačima koji su isto ovo ljeto imali puno posla, bez momenta jednoga da sam ih pustila da dahnu, da se ne ljute, jednostavno je taki posao. A našim sugrađanima želim najviše dobroga zdravlja i da im nije ništa. Ali i kad im je nešto, da kad nas zazovu, da ako onaj s druge strane nešto pokuša pitati, nešto pokuša saznati, da nije to zato da mi ne bi došli, nego je to zato da mi možda možemo i riješiti neke situacije preko telefona, da možemo pomoći dok ne dođemo i tako. Evo, taj dio. Volim da je komunikacija dvosmjerna, nikako ne volim one komunikacije u jednom smjeru. Ja sam ti rekao, pa ti sad dođi, pa je tako, legitimiranja i svašta. Evo, taj dio našim sugrađanima želim. Samo da nas razumiju, da nas saslušaju do kraja i da čuju ono što im pričamo, da nas slušaju i da puno stvari možemo riješiti zajedno. Hvala vam puno što ste bili naša gošća. Hvala vama. A vi, dragi gledatelji, ostanite uz program Dubrovačke televizije. Želim vam ugodan nastavak večeri.